Оттон бу акцияттан орто халамалар мие туора турбатылар. Ол курдук олоқтоқтор атырбытты отүттет танка паматын нигармустан илля холоқтугар туруласпыт бетерәннерин ақтан санана астылар. Орта халамаға тыгынчы 902 сыллаққа 16 күнігер аң бастық олықтақ қағыт бәчәттінен тақсар. Бастықы сақатыллақ қағыққа сүрін редакторынан Семен Неустроев ананар. Онтан вид сотруднигынан ойғардақтан төріттәқ Николай Винокуров үлетін сағалыр. Беги бу бессмертный полтен акцияга сериге кыттыбыт редактор быт картыскатынан кыттахылжабыт Винокуров Николай Афанасьевич кине бу серий бүппүтүн кенеттен 1900-дон аксысыллахтан кагыка редакторунан үлелебите. Серий кыттылагын Николай Винокуров атынан кен тутта. Халыма долгуннара кагыт коллектива свеча памяти акцияга тагыста. Редакциялары теңе олоқтоқтар бу өйдөбүннүк тирәһиңе эмне көктөктү кытыннылар. Серий кыттылактарыгар мактанабыт кенелер бар боларны беге манны көчүгө олоқолора бут. Кинер суктара болар хамматиян туак болар билебен. Она нур серий хилжибит бар орта халматта хилжибит бар республикатта хилжан баран Сурма холлам таннабыт бакулу баргамакта. Серий гарсылларга орта халма районунун олоқтоқтары түйүннери күнүстери тылгөлелен түүләгы балыгы туттараллара, сылас таңы тиген фронга ыталлара. Онон кыйыну хансыбыт күндү бир дөйдүлактар бытынан кен туттабыт, мактанабыт, сүгүрүйебит. Александра Хабытчарова, Саха телевидениете, орта халма.